dirurungi kaja kelo kebil-bil tiang nakoni ketemu ngajak matua buong nepi dan tiang biasa mecepatan nanging aneh jani tiang merasa elek sebilang ketemu dan tiang saja ten saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing taenado mire bulian pepina nu pada cenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematwa nanging nu tetap raga mesewitra pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang pada kiraga sami bahagia dan tiang saja ten saling tresnahi ngajak ilo piana meme nanging kerasa sing taenado mire bulian pepina nu pada cenik jalaran pegate ulian pada cemburu nising mealasan ngiraga memantu mematwa nanging nu tetap raga mesewitra mirip dan ada hutang semaya tiang jalilo pianak memene ane jani tiang sampun ngelak keluarga ngapianak kuranan ne sangat tresna ne sayangin tiang sapang masa lalu ngiring saling acepang pada kiraga sami bahagia Bapak, Bisa ya? lima tenang nih. Itu tunana. Apa sing cocok, sing selevel, putusin.
Yen toleh beli uli di peninggalan adi, serasa adene engke bang adi. Tatkala beli nakonang, tanpa sadar adi ngeling, sahasa ngelut dewek beli. Bawak satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus nesing harus gelahang, naston sakit beli rasa yang, beli coba lakar ngang sabang. Reraman adi ngalih mantu mapan, nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan, nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi jajah yen tuun gengsi. Mejalan adi runguang reraman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan. Satwa di subane adi nyeri tayang, itu beli tahu teken paundukan. Terus nesing harus gelahang, naston sakit beli rasa yang, beli coba lakar ngang sabang. Reraman adi ngalih mantu mapan, nanging beli tua kuli harian. Status adi anak kuliahan, nanging beli tu sing tamatan. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi sing demen ngajak beli. Apa ulyan beli dini dadi kuli daki, reraman adi jajah yen tuun gengsi. Mejalan adi runguang reraman adi, kalahin beli dini beli kali ikhlasan.
rasa salah kerasa yang tiang ni jani adi ngalanin hidup susah ngajak beli dadi kurenan anak tiwas tua pegawai swasta sing nyak cara teken angan-angan reraman nadi anto sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mule jok pragat metalan yen mantune besikan saat tengah bergagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut napi sane ke harapan ampurang tiang ampurayan mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli sate angon beli beban di hati beli singnya cara mantun bapan adi besikan pegawai negeri masa depan ni mapan bandingan ngajak beli kadi tanah ngajak langit enggalan elak beli ngajak matuani sebilang mule jok pragat metalan yen mantune besikan saat tengah bergagapan ampurayan pianak bapa juang nak tiwas dan manut napi sane ke harapan ampurang tiang ampurayan mau giring panu madiane neliana adi singguin kecunduk ngajak beli nyumunin iraga ketemu Badai sing menyat balikin adi
Pengelapian aku renang Ningelan tingin tanggung jawab adi Nima kada beli setengah hati Kawin rasa ragu belikan adi Ngubarin bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani raga ketemu Di subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang satang rakan adine Tanging beli masih dan hidayah Ngelahang adi Dihatan baline dua adi Ampurayang Tresnan itu sensi deket dudugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Di hidup adine Bagiannya kalah Tresnane jalanin mediti dosa Ya daston adi banawa Ento nyakitin kuranan adine Udyang marejani raga ketemu Subane raga pada ada ningelahan Jujur balik dan hidayah Yang satang rakan adine Tanging beli masih dan hidayah Ngelahang adi Dihatan baline dua adi Ampurayang Tresnan itu sensi deket dudugan Ampurayang Nejani belilakan metilah Hidup adine Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian
nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amak bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amak bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tako nang di medis ye kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amak bebayi sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda
Aduh manis kenyamne, ala bagus muane. Toma kejang modal beline, anggun mancingin anak elo. Aneh balok buka tiang, konen nawang tresna. Buka kena hipnotis, dewek tiang depidan. Stata lekat tiang kembali, ulung sayang tiang digalutan balik. Ganti tiang nyerahan paukudan. Lacur tiang disumani menyantong, mada ketara status meline. Tiang Allah terganti sagam, kuranan timpa pidan angon tunangan. Nyasa tiang nyasa, sing mungan tiang jadi kuranan kedua. Buka kena hipnotis, dewek tiang depidan. Stata lekat tiang kembali, ulung sayang tiang digalutan balik. Ganti tiang nyerahan paukudan. Lacur tiang disumani menyantong, mada ketara status meline. Tiang Allah terganti sagam, kuranan timpa pidan angon tunangan. Nyasa tiang nyasa, sing mungan tiang jadi kuranan kedua. Ini ragam matamu, petang sisen rurunge, orang rasa sungsot dia tine. Nyetel ye penyingakan adik
tugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen mas sanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli ngadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan dan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh ya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba belikal kena bayar
merasa GN penyidian ngai tiang uyan tak kesalip di tengkolan sing kuat sing tahan ngelah tunangan dadi rebutan LGBT lengan temuin takdir samping amah gedang lipin yang amah endren beli tiang ning ngelahang sing dadi na oi makin LGBT lengan dibuin tanggo galih omang-omang goreng benda seceko mada beli sayang beli pising selingkuh. Yening makanya ngain anak lomba perang merasa GN penyidian ngai tiang uyan tak kesalip di tengkolan sing kuat sing tahan ngelah tunangan dadi rebutan LGBT lengan temuin takdir samping amah gedang lipin ning amah endren beli tiang ning ngelahang sing dadi na oi makin LGBT lengan dibuin tanggo galih omang-omang goreng benda seceko mada beli sayang beli pisang selingkuh. LGBT lengan temuin takdir samping amah gedang lipin ning amah endren beli tiang ning ngelahang sing dadi na oi makin LGBT lengan dibuin tanggo galih omang-omang goreng benda seceko mada beli sayang beli pisang selingkuh. Elo negak jadi samping beli suwun elo ngambulin beli antungang jes kancan curiga nesing karwan bener dejenguku munyi di samping nengai pisuna ning ranayan ragama uyutan tusin mekejang anak kedemang noleh hidup raga bahagia
Singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga dimalung orang menyama tiduri nusuki kamu mai abe otene sing bener mangkeban tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa mapayas ke salon lo kan ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal ada hin beli diastun beli kenyalan bertanggung jawab rekening pianak kurenang. Udong do masalah nih lo, nah terus terang lo, jadi bererainan. Ini bekal singlah, nah ada bungkung besi, beli tunian ketemu aja ibu tuh beli nak ada bungkung lo, pengpayu aja lo merainan, panah melali. Sebenarnya beli sing nyedot ngorang aja ilum. Nah lu pengawan kan langsung lu curiga aja. Dusin mekejang anak kedemen noleh hidup raga bagia singkarwan anake mekenyam demen tekeni raga dimalung orang menyama tiduri nusuki kamu mai abe otene sing bener mangkeban tegarang jeduturang ken beli sesana anak makurenan suka duka jalanin jak dadwa mapayas ke salon lo kan ulurin diastun beli mulahan yen ilo kalma belanja ke pekan lo kal ada hin beli diastun beli kenyalan bertanggung jawab rekening pianak kurenang.
orang seperti berliwat ngelat tunangan bareng satu kampung, ngalegai ke kota, hidup di rantauan, ngoyong bareng di kos-kosan, kang wang malui renu kuangan. Nejani tingkahe melenan, bias adine kerasa lebihan. Adis tata mamade, papas telat mulai, apa berde-berde ngamun. Ikeng kene adi nage mapalasan, kepoken balik adi BBM-an, ngajak atasannya ngobang sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Adi menipi rasa yang jani, sing percaya teken puluk ini benin, buka dagang kasur, ide-ide ngaba pemuputi anak lenemu boe. Nejani mulai tiang pendidi, rerama nakonan muda ilo sing narang, iya sibuk iya lembut me, gagain menumpuk ketut yang jauh gahen ni metumpuk ketut yang nyekenin. Sayang-sayang, potong jaro-jaro marah takonin, lo balik memane lantas lo mengerti. Hati menipi rasa yang jani, sing percaya teken puluk ini benin, buka dagang kasur, ide-ide ngaba pemuputi anak lenemu boe. Nejani mulai tiang pendidi, rerama nakonan muda ilo sing narang, iya sibuk iya lembut me, gagain menumpuk ketut yang jauh gahen ni metumpuk ketut yang nyekenin.
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan Jalan hidup
Meletu sing keneban, bisa betenan, bisa masih beduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti, tain bakat rasa yang. Liang sing tadi uber sebat sing hidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tu sing jelung, sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rejeki tu sing lakar kijen. Anteng restiti lunas dicering yang widi. Sabar ngarepin gegodam, pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mami. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing hidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tu sing jelung, sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rejeki tu sing lakar kijen. Anteng restiti lunas dicering yang widi. Sabar ngarepin gegodam, pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani. Wah, kalau nggak artis ada di lemah nih, Apul. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden
meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejam makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luputkan kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuh pangkiang ngaur kewajiban, tiang nyerah tias tempat kita jaminan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang mangkin rasayang aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luputkan kewajiban, ampurayang besengidang meulehan. Yen pakuh pangtiang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Gimana lagi utang? Kondeng di tengah yang boleh caranya. Main. Belum hati dia. Bahkan utang itu belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Buang Pak. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak. Kayang ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kayang ini urusan. Depan kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayang ini urusan Bang.
Liman tiang masalamat sing tau ning ngejar hulian gerogi. Mas bagus kenyam manis ngainang lempuyangan. Indah yang tiang rangkan beli penadian ya sang rejuna. Uling seledetan peninggalannya ngandung-ngandung tangka tiangnya. Tumbenan rasa yang ulian namun ingai boyang. Apa kini madan kasamaran hati ini start terliang cara mekabar malaya. Jatuh cinta tiang jatuh cinta dewek beli dot kegelahan. Jatuh cinta takkan jatuh cinta tresnan kangen
kotek sambungin layu mekejang kotek tutur ngelantur nuturang empukan milu nuturang suargan jag paling tahu netiang buka mebalik wayang nenuturang cupa ke suarga satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kanda pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem raih yen ento terus budang badingan menesakan kenang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing tutur ngelantur hidup mati depang widine ngatur satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kanda pengenah ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa ne seken ada suut monto megarang empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem raih yen ento terus budang badingan menesakan kenang jani apa nilai kerjakan buin mani pangedusing Ajak peragat itu mang suarga kerjakan manis yang ada hidup mati depang widine ngatur